West Karbi Anglong arlo Southern Range Kheroni Amreng Forest kaparlo jerikindeng bid office in church ka imtimung lapen istafa tumpen kaya teng kedam tang pai pai ni phai sir ke paning be kai ke son methanga sai ka chiklem apora hut ta seng arong along kanghu athengpi pen ihum tata mobile kenep long check atata mobile a number lake AS02CC1143 henlo lapen bang so hut inora bang pho phan satami nep ingnang phone long check lo kenepon long check bang pho men lake lang me pi rong kimi karlitang sengrong hanga sopo bidya singrong hang pusi pang thekpon lapen anparta AS31C 0854 tata mobile agari kang ho thengpi ke plak tang nepdun longlo kapag magganili tumpe lason night duty napu reserve forest ni tum dam ready kasi tumbangke normal night patrolling dam bom lo mane by foot se dam bom lo king tum dam bom lo angke ni tumu ma kekan malam ke kang malam ason gari lead gari track hai mane ipon bom dam bom lo amat ekta dim long bang mane fresh lead long lo aman nili tumbang ke ambush del lo ambush de pi non lason rasta long rasta dong sini tungge ambush lo man lo mati di amat lapu gari pen enut amunit bike pen wang yello amat lang li pan bang ke lapu kupi pansi anan jo leke bang ma amat lang li pan bang ke lapu mat siang nep check lo pan bang nang pi dorkar lo yele amat lasi alang li panar lo nang li chini ma chini ta pini do bomma yalo amalang ita pulo chini ni like sitame kenep don long check athengpi ka dokabe sika suri thom ke aplikep anduji pusi foresa sai kipen ningje pon 20 to 30 lan bagbe angke akebi ke 70 kb lan bagke doji la rasta lang se long khot tumke reserve loke mojokle lut sitame dari noy hajar noy ini tumka ke nepon nata ajo por biar ini tumbangke suspect dari misalnya di panggil wani dari lo kan masih dat investigate lo ada lo kali statement yang lo ajar lo masih mau ini investigate bom Flori lasun bang si sik ini tu kali ini tumbangke mau further investigation pak non alang di panggil lasun jima kan si alang di panggil lo jatuh angke mau aku kini mana hapunat alam te dolo pulote alang di pan aku hang tulipo aku investigate bom News report KTV News